svega o krovovima. Kroz moju, sad već mogu reći, dugogodišnju praksu susrela sam se sa pojmom kuća bez krova. Naime, neko vam dođe i kaže, znate, ja živim u kući koja nema krova. Nema krova. Zapravo govori o tome da nema kosi krov, a ima ravni krov. Kosi i ravni krovovi mogu biti jednostavni, mogu biti složeni. Po nagibu ih svrstavamo u nekakve 3 veće grupe. Dakle, kosi krovi su preko 25 stupnjeva nagiba. Blagog nagiba su krovi od 5 do 25, a ispod 5 stupnjeva nagiba kažemo da su to ravni krovovi. Međutim, ravnih krovova zapravo nema. Svaki ima barem i najblaži nagib kojim omogućava da voda što brže i efikasnije ode s njega. Kad dođemo na ravne krovove i kad se malo više uputimo u struku, onda naiđemo na 2 pojma kojim baratamo. Jedan zovemo klasičnim ravnim krovom, a drugi obrnutim ravnim krovom. Niti ovaj klasični, niti je obrnutom nešto naopako. Radi se o odnosu toplinske i hidroizolacije, koje kod klasičnog krova hidroizolacija štiti toplinsku izolaciju koja se nalazi ispod njega. Kod obrnutog krova ti materijali su zamijenili mjesto. To je omogućio materijal kojeg je iznjedrila zapravo vojna industrija u vrijeme Drugog svjetskog rata od ekstrudiranog polistirena, koja je vodoneupojna toplinska izolacija i koja za sada jedina može ići na obrnute ravne krovove. Koristili su i za plutače marincima. Poslije Drugog svjetskog rata taj je materijal došao u građevinu i od tada datira i prvi obrnuti ravni krov u Americi iz 1948. godine. Dakle, to je već duga povijest nečega što svako toliko ponovo, što zbog estetskih, što zbog nekih drugih razloga, dolazi u naš fokus našeg graditeljskog djelovanja. Nisu obrnuti krovovi idealni, imaju oni svojih izazova, odnosno recimo jedna tema je kako napraviti slivnik da on ne bude hladni most, pa se rade dvostruki slivnici, jedan na nivou hidroizolacije, drugi na nivou membrane koja brže odvodi vodu sa toplinske izolacije. U svakom slučaju obrnuti krov treba zaštititi balastom zbog 2 stvari. Jedno je da ga vjetar ne otpuša, a drugo je da u navali velikih kiša, kad slivnik ne može odjedanput progutati u vodu, da ga uzgon ne digne i porazbaca. Dakle, moramo imati balast i u novije vrijeme... Možda je bilo za sad dosta teorije, pa da pređemo na par primjera. Jedan od meni jako dragih je prošle godine u ljeto, dakle sad će biti godina dana, izvedeno ozelenjavanje krova nad trafostanicom. Bilo je upita pa kako ćete staviti nešto mokro iznad struje. Dakle, u trafostanici imamo i visoke napone, a gore smo stavili biljke koje traže vodu. Međutim, upravo taj element je dobrodošao iznad trafostanice u kojoj znamo da se pregrijava zbog uređaja u njima, a toplinska izolacija plus ozelenjeni dio na njoj, na krovu, isparavanjem vlage i supstrata u stvari odvodi toplinu iz konstrukcije i na taj način smanjuje pregrijavanje u trafostanici. Ja sam donijela jedan primjer svega što danas naša pamet doseže na jednom krovu, pa zamislimo da je ovo sivo betonska konstrukcija na koju je položena parna brana. Na primjer, imamo nagibni XPS, u ovom konkretnom slučaju ploča A s kojom počinjemo s 2 cm debljine, može ići do 5 i imamo 1,67% nagiba. To je proizašlo iz geometrije ploče. Na to smo stavili razdjelni geotekstil jer ne znamo kakva je ovo hidroizolacija. Sintetičke hidroizolacije, ako su na bazi PVC-a, moraju imati razdjelni sloj između XPS-a. Dakle, ovdje govorimo o duo optimo krovu gdje imamo optimalno rješenje toplinske izolacije u nagibu, ne moramo raditi beton, i imamo većinu toplinske izolacije iznad hidroizolacije. Na to dolazi folija o kojoj sam u predavanju dosta pričala, Fibram Skin Seal, folija za redukciju vode koja je paropropusna da vodu koja eventualno ipak prođe između reški na toplinskoj izolaciji propusti da difuzijom ispari van. I tu je kraj priče o toplinskoj hidroizolaciji.